Busiralo e kaunti ma Vihiga ywago tho mar anyuola margi manyo wito ngimane Maputo e piny Mozambique yo magalagala. Anyuola Robert Moses Mogoti wacho ni mosenindo yande tiyo kaka makanika e boma ma Cape Town kendo sani gimanyo kaka ringre nyathigino iduogo pacho ka. Magi timore ka ripoti yango ni watgi nyo podho piny kendo wito ngimane kata kamano gikone gin kod buogo bang' yudo wach ni min oda mosenindo nyo osewang'o ringre wuodgi kata odoko ni familia mare to chano kaka inyalo kel ringre wuodgi pacho. Hapo kuna utata kwa ajili Robert kufa tarehe 11 nikatumiwa barua pepe ambao ilikuwa na policy ya insurance ya Robert. Hii insurance policy ilikuwa milioni 6.65 sarafu ya Afrika Kusini, lakini ukibadilisha kwa sarafu ya Kenya ni kama milioni 50. Sasa nilishindwa, mbona Robert amekufa leo na ninatumiwa hiyo policy, na nikashindwa tena hawa walipataje hii policy. Life insurance policy ni kitu ya binafsi, so mimi nilishindwa kwa nini hawa walikuwa na hiyo policy. Na tena kwa hiyo policy wanaonesha ya kwamba bibi ya Robert alibadilishwa kama beneficiary, na sasa kuna jina ya huyu mwanadada Victoria, yeye ndio beneficiary na watoto 3 wa Robert. Serikali tusaidie tujue vile Musa amekufa, kwa sababu tulipata tu maneno Musa amekufa. Kabla hata wiki iishe tukasikia ati sasa Musa amechomwa. Kingine ni kwamba ni mbona huyu msichana Victoria ambaye alikuwa akipita njia alimchukua Robert na akamchoma na akamwaga jivu lake katika bahari. Aroka oyueyo ma adundo kapok odhi e yueyo neno kacha adosomo ote ariyo. Engineer Fred Obura mano ka en mikindani Mombasa wacho ni oche James awinji e yoro makari kendo wach mar mpox no buoga manade ji obed thuolo mar ni ka giseneno ranyisi to mondo giyud kony mapiyo. Japicha kendo jaklasa ariyo nade an makare mano Deva Biero wacho no migago ka entiere dala mar Kisumo Europe awinji kae gi jaoda Beatrice Ongonga nyithinda za Mulan Kimberly kod Gift ka achiel kod Okewa